والسلام على رسول الله على من لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ناموسي بجلبه ndaroɓe oɗo télévision meɗen Jama TV, haray men salmini on ko kala ka wawɗon wonude. meɗen torani hoore amen, torani on jam e kisiye. yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydan en sutura, ɓeydana en jam e kisiye, ɓeydana en jam e aduna on. e sabuna hande si a darti e fiyakuji wonɗi e yilade e aduna on, e a taway hino hawni nde tawde noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala nde tawno ko yurmede makko nden woni ko adi tikkere makko nden, arrahmanir rahim. ay haray en torano hoore meɗen jam e kisiye, den torano ma e men ɓen kilifa ka diina e kaada fo moɗon jam e kisiye. haray hiɗen seedito, miɗo seeditano hoore an, seeditano on alama no rewe nafa rewɗo lorra mo rewali sina Allah subhanahu wa ta'ala. fala tad'u ma allahi ahadan, o taw rewdu Allah e goɗɗum, ko Allah to woni ko rewete. hiɗen seedito oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama, ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo e nde ɗo tagore, nelirmo kadi diina goonga. e fiyo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo ittu hujja, yo ittu dalilu e hoore makko. ko waɗi hiɗen andi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi mofte kalay annabajo muɗum on addoyte ñande janngo. annabajo on darne, mofte makko ɗen darne. Allah subhanahu wa ta'ala landito oɗo annabajo. ehi an nelaɗo, mi nelnoma e nde tagore, a yettinno ko mi nelma kon. nelaɗo on inna hi mi yettinno. nde tawde noon ilandema e annabi adama ha nuh, ilandema e annabi nuhu adaɗo nela ɗon, ha e nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, ɓeɗo nela e fof maɓɓe ɓe janfaki, ɓe yettini ko ɓe nela e mofte maɓɓe ɗen kon. probléme on ko honto, ko est ce que nelaɓe e muɗum ɓen ɓe jaaɓi ko annabajo maɓɓe on yettini kon, ko nelaɗo on yettini maɓɓe kon, est ce que mofte ɗen ɗe jaaɓi? ɗum woni probléme on. woodi jaɓuɓe, woodi ɓe jaɓali. joni noon nde ɓawde Allah subhanahu wa ta'ala landiti nelaɗo on, mi nelnoma nde tagore, a yettino ko mi nelma kon. no wi'iri noon, mi neliral nelaɓen sina mo bassirina wa munzirin. sinaje ɓe weltinira, ɓe hulɓinira, ɓe weltinira golluɗo ko moƴƴi kon, hino wodani mo aljanna. mo golli kadi ko boni haray, hino wodani mo ko wiyete yiite jahannama, wana auzu billahi. ayi o wi mi yamiralon sina jon ɗofte nelaɓe ɓen. mi yamiralon sina jon ɗofte nelaɓe ɓen. kala ɗoftiɗo nelaɗo haray o ɗoftiki Allah subhanahu wa ta'ala, sabu mission nelaɓe ɓen ko Allah subhanahu wa ta'ala ni ko neliɓe. ayi joni noon ɓawde o lanni nelaɗo on, est ce que a yettini nelaɗo on inni qiriti mi yettini? nde tawde o yettini, o darna noon kadi mofte nelannoɗe e muɗum ɓen.
mi nelno oɗo annabajo e moɗon yo rewan min tun yon juulanan min tun yon hirsanan min tun yon ittu sadaka fi amin tun kala ko waɗirta yon waɗir sabu Allah on ɗoftino ɗum on ɗoftino ko nelaɗon wi kom no gasa hi men ɗoftino men jaɓuno eyi o ma men jaɓano ɓay ko ɗin ɗiɗi eyi kono haray hino farlimo kala e meɗen ɗoftagol oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama iwtira ɓawa makko anda ko nelaɗo golli kon golla ɗum ɗon nde tawdo inni nde nelaɗo mayi man amila amilan laysa fihi amruna fa huwa ruddun kala golluɗo gollal tawi yamirore amen ala e maggal ɗum ɗon ko jolitete muɗum ñande janggo no hulɓini say goɗɗo golli ɗo inni ko howiti e diina hoori juuli hoori tawi na nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hooriri noon juuli tawi na nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam juuliri noon waɗi dewal deɓe ɗen e ɗuɗude tawi na nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rewiri noon yahoya noon yeeso ñande Allah yeeso janngo ɗum ɗon watte haba an mansura nduggu sakangu ko ɗum woni perdi ayi nde tawde noon si gollem on tigi ɗen ñenti naali nelaɗo on sunna nelaɗo on ara ɗi golleren ɗe wawatake jaɓade eyi lagadi kana lakum fi rasulullahi uswatun hasana laatani ko nelaɗo référence ñentinirgal ko nelaɗo woni ko jokkete eyi joni noon ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala hitteta hujja e dow muɗum par ce que ko wota neɗɗo on daroyo yeeso Allah ñande janggo ñande Allah subhanahu wa ta'ala darnoymo tek yeeso Allah ɓayla sakka bil mawti wa huwa allazi khalaqakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'una ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko taggi on kirey on sinci on hari on say on ala fes feende ko wiyetake kaari o sincuma o kereyma e toɓɓere ndiyam maniyu o adduma ha wonɗa banu adama o timmimma banu adama e timmuɗo yeyi ɗon ha hewtuɗa nokgo o waruma ɓawonde mayɗa immintingol ma ɗon ko ɗum ɓuri yombande Allah subhanahu wa ta'ala e di fewde kereyugol ma fewde ka ala no fes ayi par ce que fewde ko kereyeteɗa hari on say ƴiwum ala ɗon peɗalum ala ɗon hay hunde terum ko wiyete ko fuɗɗitore fi banu adama hay fof si ala ɗon bon ɓawde mayuɗa surraɗa bon hino wodi ɗon ko fuɗɗitore par ce que banu adama no gasa hawnaki kara goɗɗo ko no gasa ko ñoli o ko ñoli mana ko ɓuri raɓɓinɗingol ngol immintingol neɗɗo on ɓawde o maayi ko ɗum ɗon wona ɓuri newanade Allah subhanahu wa ta'ala de kereygol on tigi fewde ko ala ɗum ɗon holli la sakka bile mawti neɗɗon si a maayi a immintinte ɓawde immintineɗa kadi a darnete yeeso Allah subhanahu wa ta'ala landiteɗa golleji maɗi ayi talkuru golle maɗen a jangganaydo hoorema ayi ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala ko hittugol dalil e hoorema ko hujja hoorema ko fiyon no fiwata neɗɗo on daroyo yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ñande janggo inna joomi anen menen de ko ɓay a nelano e amen menen a yetanoki men koni Allah rewirte a yetanoki men jokko nelaɗon men andano ko ɗum waɗi si wayde si men anduno men jaka men rewayno Allah men waɗayno ko nelaɓe wi kom ayi wonano ɓe wirtano noɓe wirta ko suratul yasin to ay man pasana min marqadina haza ma wa adar rahman wa sadaqal mursalun bon hiɗen andi ka suratul yasin to e andanɗa hoore maɗa hino lettede ka qabru muɗum bimbi e kikiɗe jemma e norma hiɓe lette hoore lette nde tawde nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama si tawi woni goɗɗo surrama hino wattinede e maki nelaɗo bojjayno ha sabaɓe lando nelaɗo ko ɗum wullirantani ɓe maka ko wiyete qabru kon ko ɗon woni cipporgal fi laakara si ɗon moƴƴi haray fi on fof moƴƴi si ɗon boni haray ko woni yeeso ton kon ɓuri hulɓinade bon jonnon andi qabruji ɗin ko ɗiɗi ko wonaɓe e lettede e wonaɓe e neminede ko ɗiɗi ɗi woni ton joni noon
ɓe andanɗa hoore ma surrama ɓe tawi golleji maɓɓe ɗin yiida e golle nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hino lettede ka kaburuji maɓɓe bimbe kikiɗe si wiyama pansan darngal faami musendi darngal ngal ko wiyete pansan darngal immitagol ngol lette arayɗe ɗon ɗen ɓay hiɗen andi pansan darngal ɗe pelle ɗe yiyeten yeeso men ɗo ɓene nde ñande wata konol jibalu kal ihinil man fuusi nde ñande yiyata pelle ɗen fof hino lancito wona muñtodira felle ko ngo mawni o ko ngo mawni pansan darngal aya hingo lancito ngo muñtodira fi maggo lanna fes hara elande maka fuɗirgue nangue ha ka mutrete nangue ayata kuɗum ayata kakum ayata montayi hunko tawata hoorema wirna e goɗɗo saka goɗɗo mapuyo haw innaji mi yaw binde kum bapunɗa mi suuɗo fi taɓeyyam walla mi yaw ɓawgo felloto mi suuɗoyo la yawma yakunu nasu kal hal ihnil man fuusi wa takunul jibalu kal ihnil man fuusi ñande jama on fof mapoyto wawa puccu allaji sakaɗi pelle ɗen fof muñtodira o asamawji mo yeten ɗo asamawji ɗin fof ɗi seeko asamaw on fof honcira wa hande sa ƴetti mbusum poore okke nder yiite ayi tellement ɗum ɗon fof ko sattede dargal ngal waɗoyta ɗon jonnon ɓe waɗanoy ɓe lettede ka gabru ɗon bimbe kikiɗe bon malgré ko lette wonanoɓe a gabru ɗon pansan dargal musede ko ɓe heɓata ɗon kon a tawa ko ɓe wona lettede gabru kon fof hade ɓe heɓali wandi musendi ɗon ay ɗum ɗo holli e jaka ko nelaɗo maki kon ko woni yeeso gabru kon ko ɗen lette yeeso ton ɓuuri hulɓinade ko ɗen ɓuuri sattude ko haqqan wa ma yantigu anil hawa nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko o wownali himo wowla tum fi welnogol tum fi wele neɗɗo on tum wa ma yantigu illa wahayun yuha nelaɗo ka o wowlali sina ko wahayu ko immori Allah subhanahu wa ta'ala o wowlari fi mo faala wowlde tum ay bon ɓe wiya e hoore ɓe lettede ta kaburu maɓɓe ɗo ñande be ñande ɓe wiya man ba'asana min marqadina ko hombo immini men e ɗe danɗi amen ay hiɓe konti jaka konko ɓe wonano e lettede ɗon bimɓe kikiɗe ɗum ɗon e jaka ko ɗum ɗon ɓurnoɓe ɗon hino wani ɓe tawoni koye hoore danki maɓɓe ɓe waali hiɓe fawti e di pansan dargal ngal lette ko ari ɗon kon ay ɓe on say ɓe wi haza ma wa'ada arrahman ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala hudni e jaka dargal no wodi jaka ko wasadagal musana ne laɓɓen gongi jaka dargal ngal darike ko ɗum ɗo ne laɓɓen woluno ay la sakka bil mawti neɗɗo on ɓaawo nde maayuɗa a immintinte kadi darneɗa yeeso Allah subhanahu wa ta'ala lanteɗa golle maɗe ay man ba'athana min marqadina ko homɓe immini men eɗe danɗe amen e hoore ko wonnano e lettere bimɓe kiɗe ine wa sadagal mursalo ne laɓɓen gongi e jaka dargal no woodi ande jaka gongema ko dargal ko ɗum ɗo signalano ko nde ɓeyno dargal ngal hewti ay bon ɗum ɗo holli ko ɗum nelaɗo maaki neɗɗo ƴoƴuɗo kala bantejo anduɗo ko faala ko gollanɗo ko woni ɓaawo mayde kom ay ko waɗi noon ɓaawde neɗɗo o maayi haray hande kadi fusi haray an dangal ma ngal darike ay parce que neɗɗo ngilana makka o maayi hande kadi haray kanko golle makko ɗen taƴi ay ko piiji ndan pet kana haray mo golluno golle moƴƴe ɗen ɗon hino nafitorde gila ɓen hino nafitorde ɓaawo makko amma himo janguno ha gayni janni ay kono waɗi nelaɗo maaki moftanɗe fof ko ɓuri moƴƴude on fof moɗon ko anduɗo ha gayni andini ay ɗum ɗon ne wonali innugol ko gandal islamu tum ɗi jeenayi e sappo noon woni ko a masonjo woni ko a tayerjo woni ko a soferjo woni ko a minisiejo ɗi jeenayi e sappo nelaɗo maaki moftani noon ko ɓuri moƴƴude fof ko jannguɗo ha gayni andini kadi gandal ngal mi okki ɗum ngal on tigi hara añirali ngal ɓen ɗo ɓuri moƴƴude ayi bon amma si tawoni on tigi no accuno gandal nafe ngal joni exemple siɗa jannuno goɗɗo métier himo hutorde on métier ɗon mo nafude ɓe guure makko nden ko sabbu koye ma o rewi heeɓe ngal gandal ɗon a heɓay baraji muɗum ɗum comparali innugol ko gandal islamu tum ayi itti noon sikki kal islam ngal gandal ɗon ngal andirne on tigi mo rewirde ngal l'islam hiɗa jannuno ɓiɗɗo ma hiɗa acci ɓiɗɗo ma ɓawa ma himo jangi himo du'anade ma ayi bon ɓiɗɗo ma noon wayima du'anade o hita woni haraɗo jangununomo l'islam
ma ara walle kadi hay tawni ara janina mo islamu harahi mo toppiti ay bay hino wodudo buy wawbe wona men way sa wi e wakkile den jangen be na menen men jangino menen men nabano jande men jangono men jippini ay bon bay enen yimiye kala wiado wimiye mo mawbe meden fuuta jalo tobbanali on tigi on ala ko jokkudo e mo jokka ay jonnon alqur'ana si a acciti lewru a jangali o boroto e mal ko lebbi didi si a acciti hitande a jangali gandal ngal a perde wamo jangali duubi didi bon yaay don ha gandal ngal boro fes ay wa e mo jangano ko dum buyno do andanda ma tobbanobe nabano karam ko mun jangi ha linti firi hande sa fontane be kamle ngayobe jangube jibato ko on to be urata parce que gandal ngal borino ay gandal be ni ko elande maka jibinada ha ka suro ha nyande suro da ko ya jangu ay gandal gasata ay a jangata ha inna hande mi gayni jangude ndare ma be fota jalo tawni be tobbande pay ko kon be nata be gayni fino donte kaabe gayni ko tobbangol mo be maka innu minati kam yaltata ko dum wonde secrétaire fine de ka tobbangol maka innu minati kam yaltata ko dum woni ko l'islam yaltini ma l'islam wonyande mayda jonno ngon sana bama karam ko ma to bana ma jangi don lawol gotal karam ko ma linti garti awi jona gayni jande hande kadi alanni duubi joyi duubi jeego duubi jeddi duubi sappo ame maali alqur'ana wallahi sa fontane ha mal alqur'ana jibato ko honto iwrata andata honto faata wonire bagara honto wontiri ay parce que gandal ngal bori noke a yaltino ka wi'ano da don innu anati ka yalta a yaltino don ay a yaltino bon dum do holli e jaka ko woni yeso qabru kon ko dum don bori holbinade ay kono holli beedo nelado Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala nelirali o do nelado sina yurmende wonande tagore den sen doftike nelado male den sen doftike nelado male den si tawone en doftaki mo yen andu haray jam alatom ay haray ko dum wadi si Allah subhanahu wa ta'ala wi ilamu andu an o neddo rahimakallahu Allah subhanahu wa ta'ala o yurmama ma ay parce que o tagima ha o gayni o timmini tere maden o ne'irima kadi nemaji makko din desata ka o kereyima ka tege yumma ma wonda don ha memuda yaasi o ne'uma o eltima timmima tere den fop bon don tun ko mojjande Allah subhanahu wa ta'ala mawnde ko woni wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha banu adam ayada jogo onena patron ngam wallilam makari wallilam o kanko wallilam edum ko tan wallilam walla kawan wallilam bappan wallilam kambe nabrilla lele porto kambe wallilam be jarna suudu kambe udden lam pilasi banu adama si wadani ma do nemaji fami ko di foti da wawi mande tare di anda ko dum wadamma kono esse nemaji di Allah subhanahu wa ta'ala wadamma di wawi kontude wawata si a jetti do bimbi a kontido hakiki da wata kontude nemaji di Allah subhanahu wa ta'ala wadamma am banu adama wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha en wata di andude kereyugol ma tun taw ka tege nene ma yalta daroda cellen bellen neddo don tun taw ko nemago ko mojjagol ma fina o okkama fere o okkama newende no wurira heba jawdi bon darna galle mana prépara avenir ma dum don fo koy mojji nemaji makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o timbini tere maden du hendu wonda e fofude o wadam ma leydi ka yaha wura e ndi leydi wada e mari do ko falada bon dum no tun andu kanko Allah subhanahu wa ta'ala o mojjiki e ma ay oy bon baawo nonde kanko Allah subhanahu wa ta'ala o mojji e ma an o banu adama annahu ko woni ilam andu rahimakallahu Allah subhanahu wa ta'ala yurmama ma dey annahu ko woni yajibu alaina no waddi e dow meden enen bibbe adama ben fop ta'alluma arba'a masaila andugol
lande nayi lande nayi en tant que julɗo hiɗa waawi andude ɗeeɗo en tant que a julɗo ɓonnum premier on ko ɗum taw al ilmu ko wiyete gandal kon janngugol a arifuni qabla an ta'buduni andelan ko addi o rewdelan a wawata inde reway Allah e ɓaawo gandal ko siga ɓen Allah subhanahu wa ta'ala wi to ka alyahuda en ka suratul fatiha to wala dalina har wona ɓen ɓe majjinɗa ko woni majjuɗo ko daragol ina no rewde Allah a anda ko honno Allah rewirte majjere ɓura ɗum ɗayitagol kadi ɓura ɗum par ce que kala golle ɗe faalaɗa gollude kala e nangue ɗo a yahay jangganaɗe siko maçon faalla wadde a yahay janggana ni bon siko journaliste faalla wonde a yahay janggana journaliste yagal siko technicien faalla wonde a yahay janggana métier ko faalaɗa wadde kon bon joni noon diina Allah kam si a faalama gollude ka a ko ya maƴƴu tun cikkoɗa e makka a janggata a katata ko anda Allah katata anda nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam par ce que ko ɗiɗo ɗi ko alqur'ana e sunna ko ɗiɗo ɗiɗi ko ɗo moƴƴere nden heɓoto no nelaɗo makiri noon mi acciri on piiji ɗiɗi en tant que hiɗon joguitiriɗo on majjata alqur'ana e sunna bon bisiki piiji ɗin fof ko noon ka sa ndaari jombere ko wiyete dewgal ko sunna e farilla won toon ka bon julde nden ko sunna e farilla dewe ɗen fopp ɗe jeenayi e sappo ko kala ka memoɗa tawi ko sunna e farilla ko ɗum woni Allah e nelaɗo joni noon si tawi woni ɗinɗo fopp a hajjay a anda honno a janggana fi hajju anda alqur'ana bon a anday taw ko wiyete gandal kon ko ɗum ɗon taw woni ko adi taw bala hiɗa juulane Allah walla ɗa hoorane Allah ma hiɗa hajja maɗa itte zakka janngu taw ko gandal ngal taw adi par ce que ɗiɗo ɗi fof majjika ka l'islamu no sifino ɗe gerdete no juulirte ka l'islamu wata famude ɗum ko honno hajjirte ka diina wata famude ɗum dewe ɗen ɗe fof majji ala ka wawata ɗe famude sina ka diina sa janngal noon kono wata gollirde ɗum a arifuni qabla an ta'buduni kono kay ko farli neɗɗon taw ko janngugol sakkinde seydina jibril arno tawno nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko faari kono woni ini iqra janngu ka Muhammadu jaabi mo non o wi mi janga honno mi janga ka mi anda o ini iqra janngu bi ismi rabbika inde joomi ma allazi on khalaqaka taguɗoma khalaqal insana tagi neɗɗanke ay Allah mal insana ando neɗɗanke ma lam ya'lamu hunde ko andano ay ko si a jangi anda peeji buyɗi a andano bon ko nun safe ko nun sayi piiji ɗi no wole sayi no ɓeyna qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna esse jannguɓe ɓen eɓe janngaɓen fotay joni hay taw woni harana ka wallu diina joni ma hen ka wallu annasara ka fi wallu aduna joni ndaare ɗo hay mecce joni an si a jannga mecce a yahi ɗo joni a okkodiri janngu e mecce ɓen na macce maɓɓe wonata a woni ele koyɗe maɓɓe ɓe kurkete par ce que jooɗiɗo mecce jannguɗo mecce ɗen o jooɗotoɗa ka ley dowdiɗa a faami o ina waɗu ɗum ɗo o dirisa ma ɗo hara mo jooɗi nokku gootum immoɗa yaha waɗa par ce que kan o gandal ngal kaka hooro woni ko ɗon woni jooɗaɗo dirisa o gollinde qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna est ce que andi ɓen ɓe anda ɓen fotay ɓe wata fotude la kono al ilmu ko gandal ngal woni ko adi taw ala kulli haali nga rewɗa si tawini a ɓattoto Allah subhanahu wa ta'ala a anday Allah subhanahu wa ta'ala a anday oɗo nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam il faut que al ilm ay ko ma janga taw wa huwa ma'rifatullah ko ɗum ɗon woni andugol Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi ko sa andi Allah subhanahu wa ta'ala andi ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ɗum ɗo haɗi ko ɗum ɗo yamiri bon e yurmede makko nden nagasa wawa ɗoftade yamiroji Allah subhanahu wa ta'ala wo'itaɗa haɗoje makko ɗen ayi wa man yuridullahu khayran yufaqihu fi dini kala mo Allah subhanahu wa ta'ala falana moƴƴere ko l'islam o yiɗinte o faminte ko wiyete dina l'islam kon
man yuridullahu hayran yufaqihu fi din ay ko wadde non ko sabu ka diina woni ka addira den do fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun nde baba adama cippinano ka aljanna Allah kon ngala subhanahu wa ta'ala no woni amma si aroyi on peewal kon woni peewal alqur'ana e sunna si aroyi on peewal kala jokkoydo peewal langal kullala la e dow makko wona kam kadi woni ko suninoyte immintiniede ñande lakara ma mun kare wanna kiri wiya panka qabru ma immitagol mar rabbuka a anda ko jabuda parce que innugol tummido andi Allah bon na dum tunde parce que na yi'ugol goddo ni tun ina tan da andimo a wata yude ko bayno o pullo futani o mo piruda seeduda e burane mo nangondirali parce que oda on piri on seedida andi itir makko oda non baw nangondira anda itir makko goy ay sa anda goddo wata mo sifade yoni si yama pansan tan galbe min ko mboni jomma ta ya anda a wata jabade mar rabbuka ko mbo jeyma ma nabiyuka ma dinuka tawi dum no fo waaw yaali jabade ko te landal qabru kon ko nelaado may ko ngare ko niyeso ko tonkon ko dum don buri hulbinade ay bon joni non dum do fop ka adna do wawata andude wona ande na lakara andoyta dum parce que lakara ton ko maliki yawmiddini ñande dargal gandal dabbetaake ton fusi solution fusi ala ton illa man ata Allah bi qalbin salimin lakara ko nafoyta ton ko on ardude e bernde hisunde ko dum tun nafoyta ñande jango yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man ata Allah bi qalbin salimin jawdi nafata lakara biddo nafata ton ay wala tanfa'uha safa'atu safiina avocat ala ton ko golle ma de wonata avocat ma ñande jango ay dum fo ka adna do wawata hebude dum don ay e yigoy ben ñande dargal si tawani Allah subhanahu wa ta'ala hewti ka nyaawgol tagore den o jetti mummunteji din fop o watti nduggu o saakini de tawde mummunteji din kanji di nyaawetaake ay sina wona dammi din naydin ko di jondirno kon ko andirta Allah subhanahu wa ta'ala ko ho wi kon o harmini taw toña e hoore makko wala tazalamu Allah subhanahu wa ta'ala ni mi harmini toña e hoore am wota on toñindir parce que Allah subhanahu wa ta'ala kanko hoore makko o toñaali o inni o toñata mais an neddo on honno wawuda suusirde toñugol banu adama dimmo ma nde tawde non be inni ko hombo buri perdude ñande jango ko on aroyaado yawmal qiyama tawa hina toñuno banu adama dimmo mum aroya non tawa hara ko mojjere ma den don ko don ƴettoyte remplacer ka toñuno dama kon simo marno bakatu makko on ƴette wattane da an toñudo mo Allah subhanahu wa ta'ala wi harmini toñe hoore mudum o wi modi wota on toñidiri an ko honno susuda toñirigol banu adama dimmo ma ay wala tazalamu ɗum ɗo holli joni neɗɗo on woni wa ma'rifatu wa huwa ma'rifatullahi jangugol ngol ko ɗum woni andugol Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'rifatu nabiyhi e andugol annabajo on nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islam anda dinal islam kom bil adillati hara ko wondude e dalil bon hara wona na goldirgol diina kan jambi igol tun fi no juule kanyum kadi daro tun juula ma fi igol tun hino hora daro tun hora parce que attention parce que e fo watane yila no gasa inshallah si tanjidin okko yen e saaji go en ara yewtego ko yewiti e suuma yon seeda bay hiden ande suuma yon wona ko wodi inshallah kala mo Allah tawni yo Allah tawni en kadi ha yeso ton be maaki angal wonugol nyaamaali ilandema bimbi hakikiide ko dum don buri wonde facile ko dum buri yombude e suumaye ko dum buri wonde facile korka kan wonugol bimbi ilandema secteur ha secteur ki dara nyaamaari a yalaali ko dum buri wonde facile e horugol suumaye e di horingol tere mudun den
horingol tere muɗum ɗen no woni no hino safe sinamo Allah subhanahu wa ta'ala walli surtout e jamanu hande ngu wonɗe ngun akhiru zaman sinamo Allah subhanahu wa ta'ala walli sabu na piiji goo hay so tawni a faala kadi yi'ude a tawi a mara feere ɓay wo ko en julɓe koye leydi julɓe wonɗen ko en julɓe mais julɓe ɓen eɓe wona julɓe ɓe en sendodira en sendodira Allah subhanahu wa ta'ala wi noon aman tasabba bi qawmin fa huwa minhum kala nanditinɗo yimɓe hare o jeyama e maɓɓe ay e wona ayal qur'an an wiiri ɗo ni qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna bon andiɓe ɓe andaɓe si tawni ɓe ɗiɗo ɓe sendodirali est ce que haray marsi haray marsali joni hande a sendodirta wonɓe julɓe ɓe wona julɓe ɓen bon ko ɗum waɗi sina Allah subhanahu wa ta'ala walluma haray hino hulɓini ha on andi ko ɗum nelaɗo makuno wo diina kan ari ka kesa ka hootay kadi haraka ka hesa ay sabuna hande sa darke ɗo ɓe yi hiɗa waɗa piiji go e diina kan safe haray hiɓe kontuma safe ko a neɗɗo safe an ko a neɗɗo ɓawojo safe ko ɓawo wonɗa yarude ay an hande so tawini ko fi l'islamu ma pimma ko fino l'islamu marsira ko ɗum ma pimma safe hiɓe kontuma an ko a neɗɗo ɓawojo ay hande fof ƴetti aduna on waɗi yeeso muɗum no wirta noon wara a kita ɓe ƴetti kitaballahi wara a zuhuri en ƴetti deftere Allah nden en mbaɗi nde ɓaawo meɗen ay en jokki aduna on nde tawde noon aduna gasata ay adduniya mata'ul khurur ko aduna woni hodaydu ay ɓay ko ya jokku ɗon ha ñande ko ɓe bon mayde nde bette naɓe wiri noon ko bettayde ay jokka ɗon aduna courage ɗa ɗon aduna ñande fini weeti o hiɗa courage fi aduna ñande weeti o ko nde ñande ɓurɗa wakkilare fi aduna ha ñande ko to ya ketti nde wotere ɓe wi wande e fi kaari gasi hande e kaari maayi hande e kaari maayi e hande o maayi e mba wakkiliɗo maayi ɗon ha yo Allah subhanahu wa ta'ala wallen har kadi e hoore ko wakkinore ɗen kadi fi aduna kon haray ɗen wakkilano kadi fi diina kam ɓay ko ɗin ɗiɗi ko aduna e lakara ko ma wakkilano ɗen fi aduna on kono noon kadi na yen kippo fi aduna on tun kadi jeggiten kadi lakara on to ay ka luttata ton tawi woni ko wakkilaɗo kon fop o girdi gerdinaɗo fop ko wakkilaɗo ko tawi ko fi aduna ɗum woni ko waɗa haray marsali haray fusti marsali ay ko aduna ko hodayde par ce que a jokkata fi aduna gasa ay pour le fouta enni wo a taw adina o yomɓe ronku ay wa ma'rifatu dinil islam anda dinal islam kan bil adillati wondude e dalil ashaniyatu ɗimmun ɗum al amalu bihi ay nam en arta taw ka suuma yeeɗa seeɗa safe safe yimɓeɓe julɓe ɓen kañum hino considéri mana si tawi woni mi ƴetti secteur bimbi ha secteur kikiɗe mi ñaamali hunduko e ñametere wali ka hunduko kan ndiyam ha kikiɗe mana haray mi hoori ay way yo taw hara no woniri noon ndiyam e ñamete rewale hunduko ila bimbi ha nangue jooɗo yo taw hara kadi tere heddirɗe fof ko noon horiri wakkiduɗo hara guite ɗen ɗe darali ko harmi juuɗe ɗen ɗe ƴettali ko ɗe jeeya bon teppe maɗen ɗe yahali ka harmi a ño'ali goɗɗo a fenali e hoore goɗɗo ɓernde ma nde wonali ɓernde miijantoɗo goɗɗo ko boni ayi ko ɗum waɗi no hulɓini si a ndaaro ɗo ay ɓeneɗo suuma si hewtiɗo annayi ɓene wo seytaneji ɗin fof dumbete ka seytaneru jalludu dumbete kono woodi seytaneji ga ɗin tawa seytaneji yimɓeɓe minal jinnati wannasi ne woodi seytaneji ga jeyaɗe yimɓeɓe a fata ɗin ɗon ɗi ronka ɗi dumbetake ayi par ce que a yiyay ɗo e si suuma e hewti a yiyay ɗo comportement julɓe goo wallahi a tawa hino hulɓini
no hulbini sa programme mabbe on fa mi comportement be on atawa neddo innaado hino hoori bon wata comportorde non hita woni ay nama hida hoori bon ko sumaye ay hay ka harmi bon anyo ay bon e sumaye mana ko weeti ko an ko haala goddo tun ko anani kaari ko wi anani ko kaari wi bon ma a jang foto e sumaye aw wala piiji buy e sumaye mana di mana safe sumaye ma on hadalim hay fus mais wona dum woni horugol wona wonugol nyamari yala dum woni horugol kono be wito Allah subhanahu wa ta'ala wito kala accali seedi tagol fenande e wolugol fenande e sumaye Allah subhanahu wa ta'ala ni mi haajaka e ko nyalliri njallo julbe njalo anda dama won fenata e sumaye seedi to fenande e sumaye Allah subhanahu wa ta'ala kala accali seedagol fenande ma wolugol fenande nyoa e sumaye ya ko harmi wala peji harmude Allah subhanahu wa ta'ala ni mi haajaka ko nyallirda ay tere den kadi horire wona honduko kongo horiri non si tawoni ko korka kan joka sellu joni non ko honto neddon wata faamude dum don kaka alqur'ana e ka sunna ko al ilmu ko tawde hara hida jangi hida andi ko honnum Allah subhanahu wa ta'ala widi don safi andi no se nangi do joni lawol si tawoni anda danger lawol gol sa tekko do lawol anda danger lawol gol ko honno wata rentorde e lawol gol parce que anda ko do ko do danger woni anda wona do danger woni ko honno wata moytorde parce que anda piji din ko tawoni da andi wawa moytade danger ji din konto anata non kamba Allah konto Allah subhanahu wa ta'ala ko nun o hadi ko honnu o yamiri ko tawoni hida jangi ay oni as-saniyatu dimmundum al amalu bihi neddo on ko ya a gollitiri ko janguda kon neddo intérêt gandangal ko gollitirgol na ya a jangu ha gayna tawa an e be jangaben comportement on ko goto be jangaben ko wadata kon fop safe no ya alquran wi no nanen non qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna mais bayni wo yawdo liƴƴi mo yaali liƴƴi wota foto ma febeldo a andi age be anda be wota on foto wota wadu hoore ma ko wete buuzi kon janga ha gayna an be janga be comportement wona goto yo différent wadu ay parce que wallahi si Allah subhanahu wa ta'ala okkorima do joni jawdi fami haysi e ma bolonda ma be burbe ma battade be haysi ko minyam ma nena ko différence wona hakkundeji modo différent wona hakkundeji modo difa wota dayno hoorema ay gollitira ko janguda kom as-salisatu tatabundun ad-da'watu ilahi nodda faade e diina kan non aldo makiri non ko buri mobbude maftere fo ko on andudo ha gayni andini nodda e diina kan ballighu minni walaw bi aya nelaada Muhammad sallallahu alaihi wasallam be maki yottina nelan hay tawni ko aya goto ay nelaado maki a jonnede aduna on do e ko woni aduna on ko fop inni hande wattama e jungo ma ko antun jeyi aduna on fop ko woni ka aduna on ko fop watte e jungo ma inne hande ko antun jeyi jawle mun e rewbe mun e piiji mun matériel ji mun fop jonne ade goto inne ko an jeyi nelaado maki neddo goto petti fewirde sabuma ko dum burma mojjande ay e di a jonnede aduna on fop ko aduna ko fop inne ko an jeyi ay ndare dum do balli ko minni walaw bi aya yotnane lan haysi ko aya goto ay noggo wiito Muhammadun qum fa anzir immo wajoda fa zakkir inna zikra tanfa'ul mu'minina wajo andintin ngol hino nafa gonnibe be ay arrabiatu as-sabru ala al-azafi naya bundum muññoda lorraji ko hebata yottingol e diina kankon andita ko tampuda do yottingol diina wo
a tampata ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tampali, a tampata ko annabaɓe heddi ɓen kon fof tampali. Ayi, ko goɗɗo yennete sabite wala maɗe 9 si tawi an hiɗa andi ko l'islam wonɗa e defandude wata haaji ma wonoy ɗum. Ayi, ko ya yejjiti on tigi fes acca ɗon. Ayi, habboɗama ka bonoyta to. Ay, yawma la yanfa'u malun illa banun, yawma la yanfa'u malun wala banun illa ma tala bi qalbin salimin. Ñande tay jawdi e ɓiɗɗo nafata sina on arɗo ko Allah, sina on arɗo yeeso Allah tawi no laɓɓinani Allah habboɗama ha nden ñande. Eyi, ɓe darnoyama noon ɓe no ko fi honno yannanoɗa kaari, ko fi honno sabitanoɗa kaari, ko fi honno piyannoɗa kaari. O wiya ko ɓay himo yettin, ɓay himo wi'uno Allah e nelaɗo ko ɗum wi'i. Habboɗamo ha nden ñande. Kono si tawi woni a yettike mo ga moƴƴata. Ayi, pullo fu tawi ni wo mo Allah yottani no ɓuri yottaniɗo hoore mum. Si tawi noon ko piiji aduna yankoji fop, ko affaire piiji aduna yankoji fop, bon mo yennima yotto, elon piyima yotto. Sabu no Allah subhanahu wa ta'ala wi ko o yoɓata ko muññare wona ñakka fayda yagal. Ayi, bon fi ka a julɗo kadi hiɗa ɗum anni safe goɗɗo naya accu kadi goɗɗo ara ha naɓa, naya accan ɓe kadi ha ɓe naɓa kolli ka nder gite ma. Ayi, sabu no pullo fu tawi woɓɓe astaniɓe ɓe naɓi kollun tun, sacci ɓe naɓi kollun tun ko uttere ɓe woni jokkintinde. Ayi, kono noon si tawi woni ko wallu diina hiɗa andi an ko fandiɗa ko moƴƴingol, ko yiɗangol julɓe ɓen ko moƴƴi kon, ko yettingol aya al-qur'ana, mo yennima e ɗum walla mo sabitima ɗum walla mo 9 on mbo hunduko ma fanka ko Allah subhanahu wa ta'ala yoɓete. Eyi, kanka noon Allah subhanahu wa ta'ala yoɓoyaymo. Wa innaka mayitun wa innahum mayituna. En fop meɗen en maayoy en daroyɗen yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. Arrabiatu as-sabru alal azafi. Muñño kala lorra ko heɓuɗa, sattede heɓuɗa, kala ko heɓuɗa yettingol dina kam muñño. Ayi, wa dalilu qawluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala wi wal asri, mi wondiri julde alansara, walla mi wondiri mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Ashiri ko honno woni asiri, ko alansara, julde alansara. Aya on hino firora wal asri, hino firora mi wondiri julde alansara, himo firora kadi mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Nde tawde enen mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kaka alansara aduna on woni ko tagaɗen. Ay, en ar tawɗen subaka feƴƴi, tawɗen fana feƴƴi, tagaɗen ka alansara. Ko heddani aduna men on e juutude ko heddani en ene mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ko hakkunde ka alansara e futuro hewata kon, ko ɗon heddani en ene mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Ay, kono mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama taw aduna on yahi dey. Bon, calculé no ko ene woni akhiru zaman. Ay, kono waɗi attention, attention, parce que si an haari hande piiji fiyakuji ɗi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam siñaluno mane dargal ndi fopp majji hande ɗi feeñi, ɗi fopp ɗi feeñi. Ay, hande ko heddi feeñale meɗen o ko masihu dazzal. Hande yimɓe ɓe hulay tum ɓe hersata, ñamete hino woodi, Allah waɗa barki e majji. Coñci hino woodi, coñci hino woodi, hay gotol surrengol jommum ala. Ay, hande a taway ko fotayiɓe jogade jawdi ɓen woni neno goto baba goto wona uddi ɓe reedu woturu ɓen. Ay, bon, yimɓe ɓen ko laamu ngum ɓe hulata hersata. Ay, bon, hande ça fait piiji ɗiɓe signalno mane dargal ɗen fof ɗi hewti. Bon, si nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam nde o yawno ka yiite, o yii kaafa hino yowa hika sinta ƴiƴan, o wi o wi Seydina Jibril, o wi ka kaafa ɗo kadi ko honnum
kaɗo ka honno woni golle makka. Jibril wi mo ka fado ko halkir ka gaño Allah ni. Nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ɓe tori ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wi jomi an mi tori kema wota a halkir mofti ande wona halkironɗa moftaji arani ɗin non hara so ndeke yeddi Allah subhanahu wa ta'ala ɗon lette ɗen ko ɗon arata kisan. Eyi Allah subhanahu wa ta'ala nde tawde ko tagi kon fof ko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓuri yiɗude o wi Muhammadu mi jaɓi ko toraniɗa mofte maɗen kon mi lettirta ɓe wonano mi lettirno moftaji arani ɗin non fami mana wona heege angal argol ndiyam allahu akbar ɗiya moftaji arnoɗi halkiranoɗi angal argol ndiyam joga e piiji no waɗede hande ka aduna fof ndiro ɓen kadi ko ɗum waɗu no ha Allah subhanahu wa ta'ala kupani ɓe ko wiyete ndiyam kon halkanoɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala adduno hendi e muɗum halki fitti sare nden ha laaɓi pos joga e bakkatuji no waɗede hande ko ɓen halkirano kon ɗin hino waɗede hande jamanu ka fewndi ɗen ɗo e goɗɗi goo kadi mais ɓay tunnelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƴettani nen intervention Allah subhanahu wa ta'ala inni mi jaɓi a torota ko lam Muhammadu kam ronko ma jaɓande fami o inni kono noon kala hewtude kan ɗo min kadi tawi woni o tuubali o laɓɓinanilan ha mawɗi tawi hoore muɗum mi nanga on tigi naggal yagginaygal. Eyi inna rabbika la bil mirsadi Allah subhanahu wa ta'ala hino ka kala huuro ka rampoyen en fof meɗen e raway ɗum kullu nafsin zaiqatil mawti wonki ki memay ko wiyete meɗade mayde kon a heɓiral ɗo jawdi fi wota a maayo a heɓiral ɗo gandal fi wota a maayo a heɓirali ɗo a wonirale ka aduna ɗo fi wota a maayo garewrɗa a maayay si a maayile an Allah subhanahu wa ta'ala on hawray la sakka bil mawti. Ayi inna rabbika la bil mirsadi Allah subhanahu wa ta'ala ka rompoyen woni ɗon kala arɗo taway mo ɗon a waɗay contrandi. Ayi ɗiwan bon kono ɗum ɗo holli neɗɗon eyi ko ɗum waɗi e hande si a ndaari kono Allah subhanahu wa ta'ala o wiɗo Muhammad o wimo honnu o wi mofte maɗen o inni mi halkirta ɓonano mi halkiri moftaji aranɗi ɗin noon kono noon ya andu tum e mana mi mooɓay jamaji dolle mi mooɓay ukkere jama ɓe fof maɓɓe mi wara ɓay ɗon nde wotere. Ayi joni ndaare exemple hay jamanu ɓawoji ɗin seeɗa joni ƴetten tun e inen tun wona année 70 80 ha 90 bon haade si goɗɗo maayi ɗo a jotto ɗon kadi ha sinana kadi goɗɗo maayi mais joni ndaare ane ɗo hande goɗɗo maayi seeɗa ente kadi ɓeɗe goɗɗo kadi maayiɗa ça fait hande sa yahi ɗo ka armelji ka berɗe bon ko fanɗi o ko fanɗi o jawo jeego jeɗɗo surete ñande wotere. Ayi bon hari ɓawɗo seeɗa so goɗɗo maayi ɗo wonay ha kadi sinana kadi goɗɗo kadi maayi bon joni hay tewni na ko ɗiɗo tato mayata ñande wotere kon joni ndaare accident ji hande ko sukki kon 10 mort 20 mort 30 mort 100 mort ndaare musidɓe men hande andanɗare makko talambutere woni e wadde ton. Ayi kay enen kay kerɗen sikkude yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en dandana en kono wallahi si Allah subhanahu wa ta'ala darti golleji men ɗin haray hino hulɓini. Ayi yo Allah dandu en Allah subhanahu wa ta'ala nangatirde en bone wonkiji meɗen ɗin haray hino hulɓini sabuna yogaje ɓen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala woni unude leyɗe e hoore muɗum hande bon ko ɓe woni e waɗude ha Allah subhanahu wa ta'ala tikkana ɓe kon enen kadi ko ɗin wonɗen e wadde hoyɗen tori yo Allah subhanahu wa ta'ala wurtu ɓerɗe meɗen ɗeɓay ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko wawi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo wurtu ɓerɗe meɗen ɗen e hoore ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗi o yardi kon wawa en gollinde ko moƴƴi o fewna en o fewnana en o moƴƴinana en o moƴƴinana en ɓe guureji meɗen ɗi nde tawde noon ko yurmede makko nden woni ko adi tikkere makko nden en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala ittu tikkere makko nden e hoore tagore makko nden. Ayi
sina ɗum haray ina hulɓini ay joni enen mofte nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallama kaka akhiru zaman kaka sakkitode aduna on woni ko tagaɗen ay ko ɗum waɗi soni ɗo wal asri mi wondiri alan sara innal insana tabiti deyno oɗo neɗɗanke lafi husurin ay o woni e nder perdi o woni e nder hayrere ay illallazina si wona ɓen amanu gonɗinɓe est ce que allah subhanahu wa taala wiɗo illallazina muslimuna innugol tun ko en julɓe en fof ɗo ko en julɓe julɗo yagal ngal tun yonali ay bon ko mu'mino goɗɗo a gonɗina illallazina amanu so wona ɓen gonɗinɓe ko ɗum woni gonɗingol si a gonɗini ko wi sa gonɗini a tawa kala ko allah subhanahu wa taala faalaka kon a faalaka ɗum kala ko nelaɗo faalaka kon a faalaka ɗum ko ɗum woni neɗɗo gonɗinɗo bon kono julɓe jelo hannde andanɗara mon e wadde ko allah subhanahu wa taala yiɗa yarlaki julɓe jelo woni e wadde hannde ko nelaɗo amadou sallallah alih sallam yiɗa yarlaki no heewi ko ɗum waɗi sallah subhanahu toujours ko mu'min woni ko waɗaɓe illallazina amanu so wona ɓen gonɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi bon joni noon ɓawo ndi anduɗa diina kan ha gaynuɗa e gonɗinɗa allah subhanahu wa ta'ala tawɗa tawi a jiɗa ko boni kon a faami a gollay kadi a gollana diina kan kadi a gollana diina kan bon walagol ɗano hino heɓa goɗɗum allah subhanahu wa taala o wi ali nelaɗo nabi sallah sallam o inni immo e jemma on juula si wona seeɗani immo yaha janga immo yaha juula gollana darano diina kan hino ɗo woɓe wona men wayi hoori o ilandema suumaye ha e suumaye bon hino woodi e sayiji ɗi andanɗa hoore maɗa si tawi woni a hooriɗi hara wona suumaye harayno wawi si tawi woni a hoori aduna ma on fop mais a wata heɓude ɗum e suumaye si a hoori suumaye ko baraji lewru suumaye no tun heɓata mais andite ñallal gotal petti hoorangal tawa si tawi woni baraji ko heɓata ɗon ko hiɗa wawi si tawi woni ko aduna ma on fop horuɗa mais si tawi noon wawɓe wona men mayi kañum so fami sina suumaye hoorata mais konto wata heɓude ɗin baraji ɗon bon ko a ɓawde gonɗinɗa allah subhanahu wa taala a gollay kadi a gollay bon horugol jeego juldandu meɗen horude jeego juldandu ɓen ɓen onon e suumaye on yonodirano ko ɗum waɗi siɗon horde jeego juldandu ko ɓawnon e suumaye on yonodirano allahu akbar bon e yawmu arafa yawmu asura ko ɗum woni julde ko wiyete kon julde joom bente wona noon julde joom bente ay par ce que joom bente wona juldere kala wonɓe inde joom bente ko julde ko faljere ko wonani julɗo ko wiyete joom bente nde ñande sa heeɓi feere ko horugol ko ɗum woni ko nelaɗo amadou sallah sallam yamiri ay par ce que ko ñalande nde andanɗa hoore maɗa juloɓe hino suni nde ñande wona ñalande weltagol saabu ko nde ñande tanira nelaɗon woni ko wara bon heferaɓe ɓen ɓe yahi ka caangol ɓe waɗi feeto ɓe looti ɓe waɗi feeto kono kala weltiɗo nde ñande haray o wallitike heferaɓe ɓen e weltagol bon nden ñande ko horugol hoora jeenayi hoora sappo ko ɗum ɗo woni ko hannane julɗo ala toon hay fusti ko waɗe innugol julde joom bente assanatu idayni idul aduha wa idul fitri hitande nden fopp ko juldeje ɗiɗi petti woodi ko ɗen ɗo woni ko l'islam woni ko reconise julde sumaye julde donkin juldere go ala si wona ɗeɗo ɗiɗi wonɓe innude julde joom bente ko kamɓe andi konto ittirindu ɓe mara dalilu mum yaqino mum hay fus nelaɗo ko yamiri jeenayi joom bente e sappo joom bente ko horugol ino hen baraji bon e goɗɗe goo kadi e ñalaɗe wona ñalaɗe daneje ɗen ala no wetude e tenen
alkamisa ne wedde juma horugol ɗeɗe fof ko anndanɗa hoore maɗa ko baraji ɓurɗi e mawnude kono noon hay tawni hay suumaye on ko wontigui horirta wo ko fi wota joyi ɓen huto ɗum innugol kaari kan horata ko sabu ɗum non wontigui horirta sa inni ɓeɗo yoɓe hooru jeenayi joom bente walla yoɓe hooru jeegoo jultande koye tar siga ɗi piiji ɓe yettoma an a feeti ɓe yettoma so tawni kan woni Allah subhanahu wa taala ayi ko ɗum waɗi o ini illallazina sowona ɓen amanu gonɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi wata wasaw ɓe yamodiri bil haqqi e goonga wata wasaw ɓe yamodiri bis saburi e muñal ayi neɗɗo kadi siɗa yiɗi goɗɗo ko hombo woni yiɗuɗoma yiɗuɗoma o ko wowlanɗoma goonga ko on woni giɗo ma bon hino jeeya noon e wolangol goɗɗo goonga laaɓangol mo ka diina addinu an nasiha ko ɗum waɗi si nalaɗo sallah sallam ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude mofte maɓɓe fof ko on annduɗo ha gayni andini ayi addinu an nasiha ko ɓuri moƴƴude e laaɓangol banu adama ɗin fof ko laaɓangol on tigi ka diina yeeto on tigi ko nafatama kon yeetomo ko loratama kon ayi bon yeetomo goonga wata wasaw bis saburi e yamodirgol muñal muñgodiren banu adama kan fal jaytun banu adama juumay tun si banu adama ɗimmoma falji e ma anda ko banu adama wayi noon ko banu adama woni timma anda ɗum ɗo on tigi falji wona tembese o waɗi kala ko tawi on tigi falji e ma tawi ko faljere o waɗi muññoɗa eyi ko ɗum ɗon woni julɗo haqqan julɗo ko yamirowo goonga wowlowo goonga yamirowo muñal wona kadi muññotoɗo eyi ko ɗum qala Shafi'i imamu Shafi'i o wi rahimahullah yo Allah subhanahu wa ta'ala yurmo taala taw ɗon o inni lawla ma anzalallah so tawni Allah subhanahu wa ta'ala cippitano hujjatan dalil wo ala halqi e hoore tagore nden illa hadihi surati si wona suratul asri la kafat hun wallahi suratul asri wonayno ko yoni ɓe e nam Jama TV ne ɓata haray leere men on yona e so tawi woni hiɗon wawi nadde ka Jama TV woda ko landiɗon ko jewiti émission meɗen kom haray ɗon wawi nadde inchallah ɓanguinen ko jewiti e darso meɗen kom e dans 10 minutes inchallah wawa en waynodirde ɗon wawi wadde 206 209 plus jentitoɗo ɗon seeɗa waɗon 54 inchallah wawon nadde ka Jama TV so tawi wodi ko wawɗon landade dans 10 minutes inchallah wawa en waynodirde 206 waɗon 209 plus waɗon 54 wawon nadde ka Jama TV inchallahu rabbi wa qala al Bukhari imamu Bukhari o wi rahimahullahu ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala yurmemo babul ilmi premier dambugal ko jangugol al ilmu il faut que janga ay babul ilmi ay ko gandal woni ko adori gandal neɗɗo il faut que ala kulli halin ko ma janga ay babul ilmi ay qabulal qawli wal amali ko adi a gollude ko adi a wowlude ko adi a gollude ay sabuna nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni kala fenuɗo e hoore maɓɓe ay wa man tabawa minni mana kala fenuɗo e hoore maɓɓe haray yo andu pilasi makko ko yiite jahannama ay bon joni noon si a naati ka l'islamu e wowlugol ko a anda innugol tunga men ko ɗum ɗo men nani alaji kaare en ne wowla ko ɗum ɗo men nani karma ko kaare en ne wowla de ustasi kaare en do ko ɗum ɗo wi mais diina wona na ustasi kaari kopiyete diina wona e alaji kaari kopiyete diina koye nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kopiyete yo taw harande ɗa wowla wonde ɗa wowla a wiyay nelaɗo de ko ɗum ɗo woni ko wi fami nelaɗo ko ɗum ɗo woni ko wi ko ɗon woni dalil bil adillati
andugol diina kan wondude e dalil mais diina kan jaɓantama ɗum ɗon ay ustasi kaari ko ɗum ɗo wi alaji kaari ko ɗum ɗo wi la sina hara ko ustasi kaari wi kon hino yaadi e diina kan ay bil adillati ay babul ilmi ko gandal dambugal jangugol ay qabulal qawli ko adi wolugol wala amali e gollugol a arifuni qabula an ta'buduni ande lan taw ko adi o rewdelam wad dalil seede mudum qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala o wi fa'alamu andu annahu ko woni la ilaha ala reweteɗo illa Allah siwana Allah subhanahu wa ta'ala ay ɓawo noon nde andora ɗum ɗon wastaghfir li zambika insinanoɗa bakkatu ma on insinanoɗa wonki makin insinanoɗa hoore ma ay nde tawde neɗɗanke ka baba meɗen adama ko juumi ɗon ka baba meɗen adama falji ɗon banu adama fof faljay hay goto timma ko honnum wawata ma rectifiyande faljireji maɗin ko insinanagol Allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar astaghfirullah alazim wa bihamdihi neɗɗon yo hebbinor wolugol ɗum ɗo bimbi e kikiɗe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki a julɗo yo ɗengal ma ngal hekkiɗiri jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ka zikiri abaakum aw asaddu zikira jantore inde Allah subhanahu wa ta'ala non jantorton inde babira e mawɓen ɗo noon ma déjà hara ko jantorto ɗon inde Allah subhanahu wa ta'ala kon ɓuri ɗuɗude de ko jantorto ɗon inde baba mawɗon kon ay aw asaddu zikra jante inde Allah subhanahu wa ta'ala insinanagol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo wawata rectifiyandema e defeteji ko wonɗa wadde hakkundema e Allah subhanahu wa ta'ala kom ay sabu astaghfirullah subhanallahi ɗum ɗo heefa e bakkato e neɗɗo itta fes si tawi woni hiɗa wo'iti bakkatuji mawɗi ɗi ay faljer hoy ko banu adama ko ɗum faljata ga a faami hakkunde ma Allah subhanahu wa ta'ala faljere hoy cewkoy insinanagol Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon ko ɗum ɗon wa ta'ala subhanahu wa ta'ala yaafo ko ɗum waɗi so inni Allah subhanahu wa ta'ala hino yaafo bakkatu hakkunde wagutu e wagutu bon himo yaafanoma bakkati maroɗa hakkunde subaka e alansara so tawi woni a jooli alansara e insinike bon ko ɗum waɗi so inni to ene si tawi woni mana si tawi woni caangol ili e dambugal goto kala e moɗon ñande be ñande hiɗa lootade ɗon laabi 5 e nder ñallal ngal est ce que ɓanduma ɗum heddora ko wiyete tuundi sa baɓe ɓe maki o way oyne julde nden kadi ko noon wayi julle ɗen 5 ko noon wayi si a juuli tun a laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala a hebbodata e bakkatu mais probléme on ko honto ko laɓɓinangol ko laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala ay wa abudullah mukhlisina lahu dina ay oyni fa alamu andu annahu ko woni la ilaha ala reweteɗo illa llahu ko wona Allah ɓawde holliɗa ɗum ɗon ala kono rewe fusi ko wona Allah wastaghfir li zambika hande kadi noon insinanoɗa bakkatuji maɗi ɓayɗande pelet la sakka bil mawti banu adama kan a faljay tun a mara on sadaka ɗo nde tawde noon ko enen e seytane wonno ko cippoti karleɗo en faljay tun ay par ce que déjà seytane taw o sakkotoma fi wota a gollu ko moƴƴi ko ɗon taw woni premier combat ma o combatade fi wota gollu ko moƴƴi wonano wirno noon mi iwranayi on nano e ñaamo mi iwranayi on funnange e hirnange fi wota on gollu ko moƴƴi bon si tawi woni kadi a golli ko moƴƴi kadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala kadi o safla kanko seytane kadi o daro kadi fi ya bonno golle maɗen bil manna wal aza gollugol wowlita hande sa yi kaari en ko menen waɗi kaari sa yi kaari no bungande menen ko menen waɗi menen ko menen nayon menen feyde ko on jangata kamen ɗo ñamayno ay ko ni eni bon sa yi kaari mana ko ɗum wowlana ha goɗɗo waɗita mana waɗana goɗɗo moƴƴira ha gayna wowlita mana siga bana ɗin piiji wala tubtilu bi sadaqatikum bil manna wal aza wota on bonnir sadakaji mon ɗin wowlutugol
parce que déjà neɗɗo ñammintingol ko waɗanɗa on tigon ça fait goɗɗo ça fait hay waɗanɗamo ɗo hara ko million ji sa wowliti tum parce que haray ko wiyete mana haray mana a tuusi on tigi haray a tuusi on tigi ay mo noon Allah subhanahu wa ta'ala woto on bonnir sadakaji mon ɗin wowlutugol e mantagol ay inna la yuhibbu kullu muhtalin fakhurin ça fait no wodi wobbe go kambe kala ko be wadi ku jandi kum fandi sago mabbe aduna Allah fo anday ko kambe wadi dum do Allah subhanahu wa ta'ala ko dum do no woni perdi ko wete yingo kon ya Allah subhanahu wa ta'ala ko wete yingo ay parce que si a golliri do fi ya mante fi ande ko an wadi hewto e non nyande dargal Allah subhanahu wa ta'ala ya bi adda dum ko dum Allah subhanahu wa ta'ala ne wa ja'alna haba'an mansura hal ataka hadisul khasiya wujuhun yawma idhin khasiya amilatun nasiba tasila naran hamiya est ce que arima geece gollude haronki tampi itti sadaka e karino itta sadaka ko sago mako sadaka mo itti o andata kanko wadi dum do ma kaw yari wanale men yanda no kel kar ko hunde kare mi wanno don mi arna mi taw kare no wadada sadaka min kadi mi wadi don 10000 min kadi wadi ça fait ko jande ko fandi kala kumbe wadi sogo mabbe andete ko kambe wadi kundo ay hewtu yama non ka dargal Allah subhanahu wa ta'ala mo indiran non fo ni wa ana mansura wa on duggu saka ngo ay joma wonnobe dum fofu be jette be naado yite jahannama ay parce que be ari Allah subhanahu wa ta'ala inna bembe goldirno da sab mudum fiye be mante yaw bembe yobe ay yaw bembe yobe ay be goldirnda adna fiyo mante be yaw bembe Allah subhanahu wa ta'ala yaw ben tambe yobe ko gol non on tigi golno ko wadi haba an man sura ko dum ben tay yo Allah dande ko wete yingo kon ay fa ko dum woni insinando bakkat madum ay fa bada bil ilmi ko dum o adari ko wiete golle kon ay e kongo kon wal amali e gollugol ngol ko gandal ngal woni ko adi ay ko gandal ngal woni ko adi ay wa qala al bukhari rahimahullah ta'ala babul ilmi dambugal golle ay kabulal qawli ko adi dambugal jangugol taw janga ko adi a gollude wal wolude e gollugol ngol ay fa alamu anda annahu la ilaha illa Allah alamun rewona Allah wastaghfir li zambika insina wada bakatu mada nam jama tv inshallah haray lere mo yoni hande ko do wonde nge darade inshallah rabbi hal jama parasen den tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawnu en ha yeso ton firtanen arsika bana en kata hiden toro o do wonnobe darde jama tv en fop kala ko non wonde nder aduna yo Allah subhanahu wa ta'ala firtu arsiki habba kata kala mal be satte modon yo Allah ittu kala sokado mara yo Allah subhanahu wa ta'ala yaltemmo kaw sokado akata accinama ko wonta sabanabugol mo kaso kala sattirabe fi jiidi yo Allah subhanahu wa ta'ala okkorbe jiidi faalabe dewle den yo Allah subhanahu wa ta'ala okkorbe dewle laabude den toro Allah subhanahu wa ta'ala wonbe goldude ka jama tv do ben fop yo Allah subhanahu wa ta'ala nawrambe golle den yeso fotanda arsaka banabe kata iden torano president meden on PDG wuri gido jama yo Allah subhanahu wa ta'ala beyda mo fi rawon beyda ferende ay waamo wondin dinde e wonabe goldede ben firtar ski bakata iden torano mo e memben ka diina e ka aada yo Allah subhanahu wa ta'ala boyni be yeso men do awste woni hara luttay yo Allah okkoden barke mo e meden e barik karam ko meden denden Allah wata danda en kata e kasara danda en sabu ganye bone iblis amati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin اللهم إنا عبدك وابن عبدك ودنتي بيدك مادن فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب إنك أن تجعل القرآن العظيم ربي قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت الذي نزلت سهلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر